Oh yes, mashabiki maitu kana mashabiki mai EKAI TUNEENE kwa masitwa nyinito Robert Mwe aka kamalaka mwanaka kuya ukambani na umundi nula wakatano ni mutabasia wakatano wawendo in the building. Nina mweni, by the way nina mweni umundi yani ukwitha aitu somethia maundu masio. So mashabiki maitu nienda umukwata buweni mudhanyani wa umundi na pia nienda umudhocha katika December yani. Hey, I want to welcome you officially ula mwini wa December, ula mwito kuna amount unesa. So mashabiki maito tuwatiene baya katika social media accounts ikienda wise kwithia tukunite amount onesa. Notolo ndinina mutabiye nyenita Robert Mwe aka kalaka mwanaka koya ukambani. Na umundi katika studio sito sia EKAI TUNEENE na mweni umwe, by the way very special na mweni inese indi mkwitha muhimu enda. So nienda umunenga kamanya ikienda wise kwithia, by the way ni watu kethia na atutabia ondo wetawa alafu kumabau tuende onesa. So mweni waitu karibu sana. Nimuvea muno. Mwani yana wambe useiza kamera kaku wambe utinia mashabiki maku muno na andu maku ya kwenyu no imatabiyo ndu wetawa. Nimuvea muno Robert. Yes. Kwa masitwa ni mumbua wawili. Kanao ingi dhia kwa nimamuita Joseph kuma ukamba wabaya kitui. Numi ya kivyo kuku tubeta kitui nundu na umabau nilika na motorbike bau tubeta wanzalai. Ya we wanzalai? Ni wanzalai. Niwe mundu mo kumbia ndeo kukwatia nesa esia usongange mbeba ni kendo ise kwithia no kwatia ila sunguni gwa makwita loud and clear. Oh yes. Kendo ise kwithia tukunite maundu onesa. So kwenyu ni ukamba wa kitui bandu beta wa kithioko nzalai. Mashabiki manzalai, mashabiki ma kithioko, mashabiki ma kitui wisi kuni kitui tiwo. Tuenda nienda tombothokia andu ma kitui in style. Andu ma kitui andu ma bandu beta wa Machakos. Machakos wise baba, by the way wise town siwa sia Machakos nini si tawa. Mandabu mudhe tawa ngoja tawa Machakos kana makueni we. Tawa mashabiki maitu ma tawa tafadhali nienda mutabia tawa idha Machakos kana makueni. Mudhedheni nise matungulu nundu nikwenzo mete matungulu mpaka woloi matu na wesela matu inokete anyway. By the way so mashabiki ma Machakos ni tuenda umukwata weni, by the way tuenda umudhocha na pia mashabiki maitu ma bandu beta wa makueni yani nienda umudhocha officially kuna na pia betha mashabiki alama makuno ilobi alama tenuka ata kwa lakini tunaisi mweyuno itukuinuka yuwe situ mwe wa December to Christmas. Yes. So karibu sana katika studio sia EKAI TUNEENE. Nini si andu ingi maybe no methe matakwisi kana ukedia pia be wala makwisi. So okwo kubi no matavie mundu ukwitwa mumbua no na mumbua eka ata na mumbua somete ba ni mubea kwa ibuso yeu ingi mumbua ni mwana usia itwa kitui ngaye wa kitui ngasomea school wa primary kuita wa Muimi primary wa Muimi siana sia by the way siana nina mini school siana kani siende ya kuika mutiani oyu siende kuika mutiani wa KCP ngasomea ba ngauma bumwaka wambe wa secondary na some Nzalai secondary ilazi utuini witu secondary zomete mwaka wambe zomete secondary Nzalai idha bakube na muthioni wizi bandu beta wa muthioni nini ba asanga ba nini because be distance na be bangi beta we buliamu abakwenda be bangi beta wa ebuliamu yobo okay. So na mina usomea mwaka wambe secondary nina umie buna at school wa cheni wala wika bundo before ubike nini maisha ma primary maili hata kana maisha ma mwanile maili hata maisha ma mwanile ni binda ila no likane bindela kwetha nomba isi aneki wisinesa ibinda maisha maetha me raisi lakini tuitungenga beni kwithwa on a situation yusiobo ase maitu ni matatie ni seitwe na nina kuwa makwa atatu nina inawa makwa atatu kwa uni bukatikati. Yes. Na ngaini warutethisi situation kana ibinda juu hizai raisi ndo ngulikana binda juu maisha maimomu muno lakini ngaini warutethisi inatwa nasoma primary na mina
na ngai andethia now ebinesu asoma primary maybe be kindu tonyo lilikana be kindu maybe mweki otonyo lilikana mako munzi wasisi yani ukila sio wabinde sio kwa sindi ebinesu ni chao chansumbua chao chansumbua binda yu ningulilikana pe mwalimu mo witu wita wa Miss Ngungi na you by the way niwe director wa school ila siana sia kwa isomea ena school academy ita wa Baraka Academy something CRI na mwalimu su ai mwalimu mutai na netha be kinundolwa nikana amina kuwa windu na kamwana ndae makukuna na omako sama yako saa kwitha mevo nono wisi pinda ya primary issue ile pitipiti maybe nune ni na kamwana ando mambe ya kuona ta mwindu issue sia muthembosu na ndikani yebalua twandikani yebalua of which isuno ya communication ila ela stiana sia communication ya mwandikani ye mabukuni wandike bukuni no ipass buku so nether be issue no na yani newa na kalandi yuoyu no na kuisoni angona sietha ni ngewasia ndu sia primary yes so niona ndo mambo ya kuida meloctin kabisa tafadhali mashabiki maitu pia baya katika comment section Twitter tuinena nyebu ikenda ise kwithia ni mwatusabia mwende no tukwacha mwinga liko ibaya Kenya Christine Mwemana kuona sia tawa niko mboni usu mboni ningona mundu kwitwa Kevin Molei sia Robert nina muona nesavio mwena muito sa nadai collab okay sawa mundu kwitwa Kevin Molei message yakuni kubika so tafadhali mashabiki maitu ningwe no muona baya by the way katika comment section mwende no tabia mwende no tukwatia mwinga likoiba na pia by the way zabe mundu maybe mukwenda tukethi mudanyano wa munde nundu wa wakatano le mundu ni mutabasia wakatano wawendo tafadhali katika comment section pia no mwithe mwitu andike yabu ikenda wise kwithia nitwa mukethia na mwitu tabia by the way enga likoiba ikenda wise kwithia tukunite maundu onesa katika social media accounts by the way no mwithe mwitu atia either Twitter wa EKAI TUNEENE ino social media accounts na kwenye personally no mwithe muimbatia by the way nitawa Robert Mwe wathi katika Facebook katika Instagram katika Twitter na pia nina mutabisie matuku mateva sasa nina alikie TikTok so tafadhali tukomane TikTok mashabiki ma TikTok nikienda sekwithia tukonite maundu onesa so mundu kwitwa Mumbua no kwatikana katika social media accounts maybe wese kwithia mashabiki maitu ne maende no kuate yabo makwiti na masito meba Facebook nita wa Jennie Jose Instagram ngeita Ladona 0015 na TikTok ni tito Jennie Jose na Twitter no Jennie Jose TikTok by the way tunedi wetu ikomana ku naku wethi anongwati tebo TikTok lakini TikTok by the way ni platform inokiweza kwithia ni kutumik twithe na utanu no sindu ile kama nazo TikTok sida sindu in fact Kenya ndu isa kwikala na stress na sindu kibathukani nundu no komana na andu mainene asindu kibathukani masomo tofauti netha noenda ku relieve stress in a way no komana mundu kunene ya situations yake na ko setha ni wa ku inspire na situations yake no kethela mundu usuno winengete bino netha no komante na maundu maito now so wasoma primary one nonesa wathi secondary school na the secondary school na soma mwaka wa mbe school isuna kutobea day school na kwa binya wanga inafanikiwa kwa the school iswingi na ndiye masaa kuita wa Cheni Academy na bundi bonga iwande tsia na minia form 4 maybe no ulikane andwele atatumwa soma na mukethia katika kamera ni ambao matini au nini nono inese by the way na makwitha mind no twilo ela weza kwithia maybe no mama nya yani wa recognize nondo nisibio na miaka nze yango netha be mundu ndola nawe ni mwitu weta wa Josephine kuma Kangundo no wandetha sia either very clever na isabu no wandetha sia muno ndola ni madam ungi bado weta wa Ellen twasoma na mon ospisu bado no wakuma Kangundo na ni munena by the way ayo suna nena moni ndola to keep in touch kabisa in touch mbako even to date wow oma kwala twasoma mutio mwisi
katika comment section nimwe na mwana umu confirm it ikenda ise kwithia tukunite maundu onesa so be madam ano kwasia be madam wetu wa Christine Mwema ukwasia tawa ikombooni tawa imboni etu ya tawa itha Mboni ni kwa chei Makueni County yes nake sia locked in evan weto Roysambo Thika Road mashabikala wako ilobi yala muteno kako ya Christine tumwene piu so maisha ma high school maili hata maisha ma high school mai maseo na nundu kuitonga ini wande sininye mwana wambe kulika secondary kwa naina akili mbingi hata naina akili mbingi ya kuikulia ndona hata kwetha ni mwana kivathukanio na kwetha ni mwana ndona kwete cheni kwitu nundu aswangi ala meulu wakwa kuwa mayafanikiwa kwetha kulika secondary school na nundu ninye wambe na uma primary na lika secondary yani katika families ni wambe kulika secondary na kuendea na masomo yuko ukwakwa yai undu munene muno nundu ona alimu ona na this school wisu alimu my principal ni mama atumie ni kwata ibutha yani winosu wa usoma muno nundu ni marata kunduthia nundu ne wese kana walika secondary nutamania netha ni sketch utilithie wikie kamini wikie sindu kosokoso mbingi na wese masaku ni kwa umo wa bangi not unless ni wrong bangi na wona yeka ngundo lakini ngaini wandethi si ndia iso komami ndia iso unyo bangi ngaini wandethi si ndia anyo bangi kwa nikwasekana lakini school wesu wasomea ndisekana bekendo kiteka wa school wesu ya school mixed kana ya school mixed na you wamanije hata kwitha yani wamanije hata ku avoid ulika sindonisha muthembosu nyakendo chambe bearing in mind that kwitha nela peer pressure ya siana kendo chambe nyina senenga na ne mutungie ngai mubea muno nundu amusi wakwa wa mundu mukola ni mam aitweya atweyie foundation yake yonthe tuyana twanie kanisani ithe akwa ni museo yes lakini ndaenda kanisani lakini mam aitweya atweya kanisani mwelito kanisani mukeka na kingi kinla cha ina akilini yakwa nikana ninywa nike na be undula ngwenda kwika family yakwa na the end of the day ni wesekana undu wonde wabikiana kwika kwi effects kana wi mothuku na moseo na nekala ndi nona kunywa maybe relationships ya ndi secondary si maundu ala sika affect future yakwa na kobe bandu bala ngwenda kuona future yakwa ni kana wisethela musi witu ndo na kuona wiona cheni ona chikela kingi okela kinini na you high school na work with maundu maingi tu si wana friends pia si kama mamu thembosu na ina friends na ona kubikia oyu ni your friend na nunusa bangi but na tuobo na ndia nyoke ngaini wandethi sie na ndia isa konyo bangi ona mbika oyu twasi ni mumo wanga na kwitha we principled pendo masi aka na wonaka we na principles yaku kune kuionania lakini anyangu tabia ni kuyekana kwitha we na principle yaku siaku ni kutwa na kwa mwaka na undu ndikawika na wana wa muo na waboya ngai na wakutethi na unambo kukudia school kwitha na challenges mingi by the way newo na wina principles yako bearing in mind that we are nite katika kanisa ni wana maybe a friend kana siana ila musoma asusieka kino kya muthembosu ni waenda ku report kani watawasia mwalimu ndienda kukenga nundu primary na prefect yes secondary na prefect na secondary na imbika inonga meite CU yeta wao ila ya Protestants inonga meite
at some point primary ndia spare mundu nina maskata na nether we nitwanenga mathangu kana mabuku ma kwandika ndo ala makosete wona na kwithila jika nai nina kuandika abau lakini secondary panini nina limit ya ni we secondary kwika secondary na tena we boarding sai super ndo ando asoma takwika so secondary not everyone na ilito skata mbele specific kabisa whether we susu usindakita nondo kangundo na hata kulilikana miaka yesu ninasoma kangundo siana sia kangundo si usome ya kangundo tisi na sia udhau kana sio no makwiye undusu wekie maka kwika undu muthuku mwabinga skulu so ni nethani na wia mwingi muno wow otuende Gloria Alice ninakuona makaribu sana niona kwasia we tuned in kabisa woka wa Mina High School wa Mina High School ni wafanikiwe kuthi college nafanikiwe kuthi university UON baloso mete baloso mete lo mashabiki maito ma UON niona bano itwenge beto na kodi omwisi nayo wakugula lakini nye ndiye sina some kyao anyway omunde katika studios by the way tuna madam wetu wa Jennih Jose Mumbua wa mwenda no mwite Mumbua kana mwite wine silwa inge nickname maybe mashabiki maitu matu wanakwenda maiko sister na wako katika mitandao so ndwina nickname by the way mundo kuitwa Jennih Jose katika social media accounts no mwithe muhimu watia abo by the way ikenda wese kwithia no twane na nyana ke kana tukunite o maundu onesa so mundo kuitwa Jennih what you usomete law iwambe yo me practice ya iwambe yo me practice ku practice nina ambita ku practice law like we lawyer kana we practice you need advocate ni kwate bubangi tuisoka na interview ya we are you yes ya we are you so mundu kuitwa Jennih nitukuonete bano katika social media nitukuonete katika YouTube wina program fulani wende sebo program is maybe no guze mashabiki maito program yaku ni about chao anyangu tungetina banini ila nalikie campus ni mundu ninafanikiwa kukwata mwana wa mbe na kwa 2015 na yu ndikwata mwana wa mbe ibinde una inende no soma na nikana nume na program hino ya YouTube ya kunena na andu mamuika nikana nesilisie mawesulala na aisila ndikwata mwana wa kwa mbe na naina objectives ila naina siota mundu na we mwana wa muika nikana utwike ni wabika bandu utwike ni wabika bandu maundu ano bika we muika metheme mala initenesa no wambie kumeka utanambu kudhocha maundu ange ma family na mwana ni family with the winning experience yes na mwana ni family yes yuko mana yune na kwata mwana na kwata mwana nina masomo na mwana chetu ndene the na bune ba kwata undungi kitumi chako cha kwenda kunena programu nisu yakwa nenda kunena mundu wa muika ama nekana undu wonde ukeka mundu wa muika pe undu loka mwetea na pe undu tona kuika maundu fulani makaungamia desires yake sia future yes no tukwata asiana okasida ngaini wa kuinenga neema waendea na maundu ala ukwenda in future lakini nemoka ukakwata mwana no kasida mahitaji ala mwana usui namo ni maingi ba kana maeto vikwazo fulani wase the objectives ya kusia life kana goals in life sia the la nondo mwana hoka na mahitaji make ndia siata so ili mwana hoka na sani wake na kwani gwa makwasi mwana hoka sani yake mwana hoka na mahitaji make ala ni lazima Dusemba ala ni lazima ufufili ni wailita umeka nondo nake mwana hoka musiei ni wa mundu wa mbe kutekea katika mahitaji ma mwana ndio makanyaka na wina asiei ni grandparents kwa mwana nuwe musiei ku ila na kwatie mwana tena kwatie mawito na mawito ni ndao manenea lakini kila nenda kwika ni kwenda kunena na mwana wibaya utana kwata mwana kana maybe with ile akwatie mwana
akwatie mwana abayo ndungi wika na life yake nete kuendea nundu wandu wani tumenda suo na tumenda uni pise kana ni wasungika nina sungika na pia no niende no sungika okay yes nyana nabasoma motomani elia tatu bano okay nimbona mundu kwitwa Kevin Muleas Robert be mashabiki makuu ya ngaka ya kwa mambeye okay mombia ngutine muno nitambua asima kwa makiveva Bishop Thomas na mam Reverend Lucia meva ya Tasia we aya mam na dad meva ya ngaka kwa na brothers makwa on the yani asu ni mundu kwitwa Kevin wende notinia andu make mevata nundu umundi witha wakatano wawendo na bano ndipo pia tuosa aigusia kwamba ukethia andu ala maybe we wendete pio maybe ndisika na wina andu wendete o andu eli this list nene lakini maybe wambe ukethia andu eli bau ala we ano na andu makwa mawata muno yes anyani kethia ya si makwa na familia yako kwa jumla nono ndiambio matala monde nyinge na nauma bau nikethie asima kwa makiveva Reverend Pastor Herman Katutu tumwita au ngoja Pastor Herman Katutu yes alright sawa na mam Herman Katutu onakwa nasima kwa inimendete muno by the way inimendete muno so you allow tutabia after wakwata mwana niwo okio come up na program isu yoneni ya not really na kwata mwana inaendeye na maisha program ino naambie nayo 2018 naambia ni nayo hata na ina twena kikundi twenda cha andu cha tukita sako anakomana na principal wa Alliance Girls anakomana na aketwe watu inena na akwata ndocha skuluni wake nene na siana na yuila wando kisewesethela ndiona tandona kunena na mo methe main more inspired matono ndocha kundu kungi na yuni wo wethi nani na mo ni refer different schools na kuma bau nenda ama skuluni na ngona anywhere that kila bandu bona no kwata andu mamuika ninienda kunena namo now sailo nene andu mamuika uwese onakwa ni wamuika ni si wa mamuika na miaka 40 ni wamuika so sailo nene ya muika maybe wina muika wakwa muno la nenda kunena nawo ni muika wa kuma muno 15 years na mundu so vike 25 years so we nene without kwenda nena na mundu we between 15 years yes to 25 years usuni wa mundu nenda kunenya muno ndo atosia mundu usu mundu no wena miaka 15 ukamunenga leto yo mutethia na kethena kutukwa kwigwa na kethena na akili focused mundu usu ni wa mutethia wesethela abika miaka eno 26 ndeba ndu wina welilo nikingukuyeu nikwithiwa muno mundu mwana ambia kumana ndu ena miaka 15 na that yo generation yao you mena 10 years lakini you ilandu ma science masia ni miaka 15 kuendea ku mwana usu wa mutethia na mundu ma relationship umwene wisiki wona weko ndu kwatau na undu etau at least mundu usu etokana wabika miaka yake 15 nenda ni wewie ndaketha na wililo kuchukuru minenda kunena na andu mamuthemboso lakini niwe si percentage ya when you miaka su aweta miaka su between 15 years to 25 years whether a very big challenge sana nundu bau niwe osiana sioka kwimanya niyo maundu amwe metha me introduced katika mikalileo yes so ni challenges tasiva maybe utonya maybe kuweta ila maybe siana isu ikomana nasio no kwisa kwithia it's hard kana bena pinya muno wa sio kwikali kwita watendi ku cop yeah maybe ni challenges tasiva
anyene nene muno nene ku open up kwa ciana kula ku yaciei ti yonde ti si ciana cionde si thandu na ciei no witho musii wakwa no kesethela pesi nunda utabia ku mwana iloneana na pesi ndu wona kana ukwigwa sina kibathukanio mwini wake na no kwenda communicate na musii na ndesa ukwata mwana usu wonena na musii isu itha challenge kingi muno nundu keka betha freedom ya si kunena na ciana nesa ukesethela ni wisiki mam dad ni wona nona kana ukesethela musii na kena mwana waelewa mwana uno bikie miaka na pema ndola nalito mwala ukwika kana lito make a choice ya kwika nundu nwekala se mwana ndi wende kala na tumwana kala na tumwana lakini umane kana kwikala na tumwana kwena chau kwena kina na kina lakini asitwika hata ndikeso kuona na tumwana nukwelewa ku challenges zile ngoma tena sio teenagers mena sio nukwitha matena freedom kabisa freedom ya express freedom ya kwikala na asimo kasethela mayu kukwatiania kabisa na challenge nyingine ngoma tena nayo ni ciana ku fall into masturbation nwesethela isu usunaoneka ungi wese kana masturbation twalikandi tumita spirit kumana neto kumone counselor at the same time a spiritual parent mundu lo kubothea idele challenge some them usibo na kwasia guidance kwasiana namba kutunge tina banini we were talking about freedom ya siana kula kwimusi so problem bo ni siana ikana problem nasi muno ni asiei na ne kutabia ni asiei niki nundu oyu pesindu oyu roba utalea oyu pe mundu mebo na ukameka hata mayali uka mebo nuko samana wichetheka ndo samana okechetheka nuwe tamusei wa mwana wakwa ailie u kana oyu binda jile u wose tawia ukaba ikalabandi kina ni kithuku wona weka una nuko ananga maisha mako lakini asitu osete hata tubikite pandu ukesethela ni twanoa na tuona kana mwana wakwa na elikana na mwana wa fulani ndesa kwitha mwana wa ikaba ndesa kwitha mwana otetheka na bayu ndo ndesa kwika wino utenesa kwika undu kukela ndo no tabia museni kumwya kana mwana waku ni museo ikalia mwana ndi munenge guidance na mwana waku nukwitha mwana na muboye na nukwitha mwana because at the end of the day mwana usu ni mwana waku na baisenzia iwe sebe asiala mata believe in prayers beasi ukwithia metha busy o kimonduni ma kiwia kibiashara ukwisa kwithia meina time sia ku create meina time matonyo create ya sana so ikenda wise kwithia maybe ni manena nyana sio one on one nundu meamuka very early in the morning maiti ya sana ikomete mayuka makwithia sana ikomie so issue ya mthembo maybe utonyo mi advice hata tuna ku advice yandu hata kila ndo na kutabia kila we musiei onetha ndu ipata na kanisa na ndona asasi onena na mwana waku tengese mwana basi kanisani no amino muthengese kanisani wetu na counselors mone na teenagers no tu kasaingi ni dhani mukwara nu lakini ukamanda no nine na mwana waku nitha na nengwe mumo pakwitha ku make closeness na teenagers ngo manonena na akene manekilo kwenda onabi ka secondary ndo kwikosiba na icha desire in life na maundu meba ukwiwe ta mwana mai muthenia nundu mo mai makwitha mebo nundu ato sita mwana aiso twika no abika bandu either depressed na mwana usuka na twika bandu alika a fall into masturbation pemo kulo wina mo utena mosungio na mosungio osu malaita katika elders na eldola iba kubinu musiei kana mundu na no me matona ku open up muno kwa counselor because one mundu tamesi na ni wa matwa yana no ndukethe wina limitations twa mwana katika counselor na mutiebu mutwaye kanisani no make sure kana ni wali kaikundine sia youth ile itono mutethi wow. Mashabiki maito omundi tuna mundu kwitwa Jennih Jose na aende ona ku advice alama taoma teenagers atutabia aende enonena ni na my youths
so tafadhali either be musi wende no twithukisia kana either be mwana youth wende no twithukisia tafadhali nienda kuona baya katika comment section ikenda wese kwithia ni watavia wende no tukwatia ata na wende no tukwatia wenga liko iba. Titus David nina kuona we asia Titus tafadhali comment yangu namiona na nienda ututavia wende no tukwatia wenga liko iba. So mundu kuitwa Jenny. Ila wathi unenania na ma youths. Be amwe maybe mamwao pingwa ngosio wese kwithia pia ni makuelesia maundu fulani mesela na olonduma wa advice olonduma tonya ku handle sense ya mbosu. Nyangu ye kana nitungia ngai mubea ni kwithwa kila cha tumie niendea na kila kitumite niendewa ni kunena namo ni kana ni na andu moka ama kambia ni wisi ni nundu wa nenie nakwa njo tuminekie pe mwana ndeso mueta muno lakini tawa Lucia EKAI University ai afoli katika masturbation kabisa wese thila ndibinda muno kuma na yu nitungia ngai mubea ni kwithwa we ngai no amutethisia though ya take time ya take almost 9 months kutuka ni wesa kuma bau lakini ngai amutethia na kauma kana kena miaka 24 right now yuko nende no songi ekuli yiwende usongi ekuli tata saila wakomana siana sia muthemboso na maybe we mundu be nini wesilite be either na challenge fulani especially you test weta ya masturbation. It take ya how long mundu kuma katika kibungo ekani kite kibungo atuike mundu normal na mundu maithio nesa nundu umanye kindu amanyije it take ya how long? It take ya time nundu ngulikana ila na kumana so ni depression mwana na depression na mwana na masturbation na mwana afolite katika drugs drunk addicted kabisa kwa na ile school we mwana so ito na drunk na kama kailite kudina kila kiki aba kabisa na mwana osu kana mana nyedi rehabilitation center what I have just to do ni kunena na mwana osu no kuelewa it take ya time ila we ula affected uku take kuka katika sections because we have to take some sections for that na you ona whether we determined whether no kwenda na kwa ni available it take ya shortest time like mwana depressed isuni kindu kinini muno mwana ola ina depression take ya kilungu kinini muno lakini yu mwana ola witha ena thina mwingi ni mwana tawa masturbation yes drug addict usu penda wabe kunena no kuelewa na unamba kukulia chini chao kilidia into maybe mwana youth aidhie katika situations ya mtemboso anyani asiekana ni itindo na kwitha siana imwe si kwata mbesa itailito kwata nundu wato sisi katika drugs muno ni kitindo mwana osu ni umie skulu na ndo ala walikana namo ni andu makwika sindu sia muthembosu kana sia kulevya mwana osu ndu ukila umwie na tisi ana sio ndesi tha sina self control mwana osu ndu ukila avoid kwithila asa mie anokuma kusama mwana osu kwithila aso kwa uni itindo lakini chake twase maybe ni mbesa yithila akwatie mbesa mbingi akwata mbesa umyeba tuwisi asiana hii sina si mena mbesa ni usitha sahingi asi mate omana kuya mbesa na yu kana ketha yo na nduka no kama na mwana osu akaenda akosa mbesa atakuliti kwa muno ni mbesa ite mwana ndalito kwata mbesa kwa mwana abikia kwata mbesa ila itailite ni lead ya kwithila nondo sindu isiyo wana mbesa une kitindo mbesa mwana ito kwata mbesa wana while to limit your pocket money winanga mwanani na maybe yo mbesa mutumie school na mutumia more than expected yes. What about issue ya masturbation nikia ukikosia sana thidi katika kanini ya masturbation for one no nase kana ni anything to do with simu doing watch vitu kwa media na muno ni pono at the same time via kitindo nundu it is ni kumana na undu tu kweyangewa
ni ukile ni kulie na no ni thingatata kuhusu ni munana muthuku usuwe ile nake na nikenda nikewie kwi kindu kiu kitwa masturbation kikawata no nitatange kasuo nomwe ko muno sindu cia muthembosu masturbation muno yetawa ni kitindo na kana kwaiwa ni mundu tononena nake nundu wewa change of wewe mwiwa ku react kibathukanio witha wailite kuneno na mundu bakubiuka mukule niigwa kana nona na yu aiwa ni mundu kesethila ni betha bena thina maybe otwende no with the bena number yaku maybe utonyone ngandu maybe mundu witha kwenda kukunia simu mundu witha kwenda uneno naku maybe bena number specific ila tutonyo manenga ikenda wise kwithia maybe mundu ni wakunia simu kenda wise kwithia ni mwethanela itawa one on one nikenda wise kwithia ni mwanena kadi ni yako ya wia hii na 0710 53 660 yani ndo meki yabaya katika nini katika social media handles 0710 53 660 isi yo namba ya mundu kuitwa Jennih no musisya katika social media handles situ ina mwiki ya nambesu ikenda wise kwithia ethabe mundu kwenda unena nyina mundu kuitwa Jennih Jose no amukunie simu producer naomba uniekee hiyo namba kwa pin ni pinie hiyo namba asante sana so mashabiki maitu ethabe mundu kwenda unena na mundu kuitwa Jennih Jose no katika social media handle situ katika YouTube by the way nambesu no media abau ya 0710 53 660 wako na namba by the way either onenania na mundu kuitwa Jennih Jose nikenda wise kwithia no mwana na ngoma undu eli atatu you never know by the way no utethesie kana watethesie mwana waku kana atethesia o mundu utonya kwitha ayenda utethio so mundu kuitwa Jennih my youths pia sindu imwe nimeka nundu asi kuforce wanasi utonya kutabia asi hata nundu be sindu maybe ukuyana nwethe au nyusa maybe kindu taskala kana au nunyusa okay now issue ya muthembosu utonya yuethe gwika mundu ma muthembosu utonya uthi ku approach kana ka kwata wake okay muthuku kana wake skala inzoku yes ukawiyo nywete ni kwacho na sima muthembosu maisa kwitha na utao asima muthembosu maisa kwitha na utao ni mwana yungai amunenge neema amande nundu musiyo na bino sunda kwata kwa kuya mwana ndukambilo ndukanywe skala ndukanyoki ni muthuku matanlesa bikie bandu wiwe ai communicate in direct ayasia ai skala esunga ngakwati wanaumieka nundu nukuiwo nake yemusumbikite kana yemubikie bandu pe bandu babikama kambio kowa ukasema mundu sundu kukowa nukuoneka ende nai so my communicate kila ndo nota bya mwana ni kuya musita wa mundu muka wotha wina family ya muthembosu usuni weitha asiana na baadhi sa sense usuni weitha asiana kila kivu mane undu kane nana siana siaku noka ukasielesia no make sure ndunete umaitha ndino asiana nethe nundu baadhi undungi vya pia tuonete especially asima matukwa amwe ni makuwa sindu tauki makwiki ya fridge ne mai ya nyumba wesa kwithia lakini ukwesa kwithia yu kana nikene be kindu kiki to baya ni wisithwe ta kawaida ya binadamu tuona kindu to batwa ni twenda umanya icho twibatwa ni chau yukana kau katika process kayosa kaisama nundu ikakwenda umanya icho kino kikito katika fridge maybe utona ku advise asiyela meka sindu cia muthembosu wata kindu kila ndo no kutabe ni paipata wiki welilo waone nundu mwano wona waiya ukiusubau kwenda emosama nundu ciana nini sitha na akili ya kwenda mana ni chau na nenda ni chau kita woki niki na wika hata niki utwika anwa ito nuwani siya na nini na wabuka ambia kusama na wabuke soya kuunywa na ka soya kuunywa mundu wakwitha affected wambe eketha nuwe mundu wakwitha affected wambe aketha nuwe musiai
nundu mwana kwa bati ila nthuku aketha addicted na uki ndaka thukuma ndakaika na mabika bandu ba kwitha addicted ni metha me desperate tukesethela maketha matena mbesa nimendo na ongea ndakangeanza pambe akambia naku na ngeanza owawa katuka kingine kikieta nikiuwa iwe kwa to avoid manaka na kilondu wonde ukwika wina effect wina impact ulawe kwete the impact nduku nzeo kwa kila ukwika tamusi make sure kana ni wa favor siana sia kusetha siana maisha masio uni na maondoso no wikie na ku avoid anything ila ekwete maudhuku bala besiana now kumba bo nienda tunene dress code mwikile wa ngwa kula kwa youth nondo Jesu we watu tabia miaka kwambia miaka 15 mpaka miaka 25 ni tuonete dress code si tofauti maybe utonya kuetata about dress code ila sana sio dress code kwa ne mubea monona ndiye kana no ngoliu na yu katika YouTube channel be video nikiita ya dress code na kila ndo na uweta ni kana musiei uyambia kwa ya mwana ni kutunge itinapyo uyambia kwa ya mwana munini manaka na undu umwikia ngua ni very important na yu wewa musingi wa kila undu witha we museo musingi waku no mata muno yani kwende ya kwa undusu na kutebeki kamba tichumu ngaine museo kwou uimwikia mwana ngua munini wona undu musei wikia mwana ngua akamwikia mbangili akamwikia mubuto mutembo mwita raggets na mwana usune munini lakini matuka ndio tuika swag ni swag dina leha ona dina udhuku naguo nende ukuelesia kana mwana undu amwikia ngwa munini ana mam ndambiki yangu isu ngeki abena dinamo mam choice thithi unambu wambuite ngwa cia muthembosu ndina issue kwikia ngwa kwikia ni very important in your CV unatoka ndandika wa CV yaku ya dress code nicho kutumuiwa wewe withi katika interview kule ni kiata tete nundu bengwa bema mosia ngwa lakini dress code yaku ni very important nicho wona asa ingi mundu yasenye chumwa liza kuthina mubuto tete pe undu pe uthuku na mubuto lakini dress code ni communicate ni nena thi wase wayo ni wona mwana kire tumbo kat na waumal whether wisilite utuku lelo ni uzona andwala metawa malaya mekite sindu cia muthemba iba kuupe mokulu maingi mwana usu aku ekite ngwa ya muthembosu ni kwate nuelewa kindu kila ndo nota bya museini kana mwana waku wailite make sure ni wa try undu utona mwana waku ekienesa nikithwa ni kwikienesa kwake kula kwimusobisia maisha oyu ubisini waku ndukila ukona ni weta mundu interview maybe unendo mwandika katika front office na mwana usu ni woka ekite ngua ondu kwenda na muno tu inene yangu asiba ngo ile sumility but siamwe ile stage kwenda sikitata sumilite ndu ndabya kana no either we comfortable na mundu wa wikite ngwa ya muthembosu wikulia kanai mundu ni wo mutia ba mundu ngia koka utetha utamana kui control na ukasitha bena thina mundu sindu imwe ilidi ato ingi na sia lead to ingi repercussions nokwiwa kila kindu wa banda kina matunda macho na dress code muno pale kwa nangia ni ananga personality yako na kethe so bitata ona ketha wina grade yeba ketha ina mathangu maso bitata utoma na kwikia ni kutabendo isao kwata ona wia na ito wailita kuikulia niki andu awi thila ame obisini maseo andu asu tutesa kumethela me have naked yes maybe the conditions na nini maybe time yake wia lakini ukwithia mundu ane opportunity no ekio ndo kwenda lakini uko na ni usio ndo sima obisini asu metha andu maseo na andu manene yes mashabiki maito omonde tuna mundu weta Jenny Jose na Jenny Jose by the way ni mutai na omonde twebano kenda sekethia ni twanena nyana my youth kwambia miaka 15 mpaka miaka 25 tafadhali edha we musiei kana edha we nutona kwitha we na kana kena miaka esu tafadhali na we ne kulio feel free wa katika comment section by the way ngwenda kuona bau twende no kulia mundu kwitwa
Jennih Mokulio nondo ni mutai by the way, ni mutai na aende no to somethia aende no to sio maundu by the way. Na the challenges maybe with it to komanasio waya katika comment section to the weekend awise kwithia tunena niti onesa. Na pia no tuwatie katika social media accounts watu enda waya katika YouTube, Twitter EKAI TUNEENE. Tafadhali enda subscribe it. Then to subscribe it, diba usubscribe na pia no kama na videos mbingi mana by the way about wikete. Tafadhali ningo na kuwa na comment yaku na pia waya katika social media accounts by the way no tuwatie Twitter EKAI TUNEENE in all social media platforms. Na kwenye personal nita Robert Mue wadi katika Instagram, katika Twitter, katika Facebook, TikTok pia nina likia by the way so mashabik ma TikTok Twitter tukiatia nebo weekend awise kwithia tukunite mound onesa. So mundu kuitwa Jennih baby inda serikali ina issues na dressing code ya ladies kana si ladies na wethia ituona serikali umutatia muno this is serikali na mutetea kana ninyo munetetea no ni mwakinela slogan ya kwasia my dress my choice kinuke unekiana any effect kula kwa youth maito anyene kuye ni kwithiwa kindu kimwe na ilito weta lakini kiweta muno kwa relationships we desire kwitha na mundu museo no honie kindu kiseo na we desire kwitha na mundu museo no honie useo wina guo ti useo wibithite ti useo ta wene ni useo wene na ni kana mundu akutwe kwitha a partner no endie personality yaku na personality ya mbengo tabie ya ndu itengemea nao nuna nu lakini personality ya mbe ni dressing code ni mwikile wangua nundu itala mundu ina ndaya yake okileose ambose ni kitoka skati okanini komiliti ongua ku komiliti mwi wako wonde ku komiliti kila parts ni sensitive parts na jiti kila unakutembea nakwa nukuelewa ku time yesu ni affectiye muno andu mamwika nundu saisu wiwa my dress my choice na ke mwana u ni wild kwitha abithite mwi wake na mwi wake we mwiyenesa ni kwithiwa kila ukudisaya ni kindu kiseo netha pe bandu ukudisaya kwandi kwani bandu baseo na kepe bosi na ukusisiu anatakwirichi matangu akambo sisi undu wikite pe mundu kulile bayanza onatambita kunenia netha na kukulia lelu akambo sisi undu wikite by the time mundu akunenge tiko value as a friend pe mundu kwambo sisi undu wikite so iso ni affect ye muno amwika nundu amwika thina wo ni kula kindu choka netha ni wiwa slogan imwe yoka andu mamwika metha asio muno kwatia muda ni mchache masaa machache so time isu wethi lao mwane kitangua hai my dress my choice nguo nthuku pio kabisa mara veo ka dress ingi sina pandu sina space pa si kwiki wanesa kiti space pa na very tight na very short mundu suhe kitu my dress my choice sindu ila si ukwatia wikitu nila nthuku tila nzeo wali tokulia iyo nekia u ni favor chao nekia mwikile u itangu kusia chuke bala ni kuni affect ye muno andu mamwika wisi andu mamwika maina akilila ndanda muno otuka tufika Biblia ni momena bina lakini akili zosa wa mituke wow tuna mundu kuitwa Jennih Jose no mwade katika social media accounts by the way ni mutai wa my youths na tuende ona uguzi wa maundu ele atatu alame thito my affect society itu especially kwa my youths kana andu mamoika so nituonete pia sianasi ya high school nundu nini sinu tembea high school ni withito ikomana na siana withito inena nyana sio maybe nita ukitha akili ne onundu itwana by the way kana kiuthi form 1 baya kaenda akaineo elinda imwe elinda is skirt sia school kana uniform ukwithia uniform ile nese bikete baya mao lakini tuothi tu kiuthi kabike form 3 form 4 ila skirt yotu kaniatilwa yotu mini skirt maybe sena ilo koma nasyo mautapasia kitumi kya kwiko kidachao
pe school 90 muthetheni girls na navikia kukwata mwana na ina section ya only 1 hour 40 minutes lakini mombanwa nambia kunena namo na yu newie maimbia kana ona kwa nisi na yo secondary newie maimbia nimeenda ama it's contest na sindula meenda kula na other boys schools so newie maimbia mewa moyo mena skati yesu nini na kana skati yesu tight na nimeenda kwa na imwana so they look pretty with those short skirts and tight skirts kwa niwo mona so metha make it weekenda wise kwithia ni ma attract boys schools okay go is with the reason yes you know the reason so does it mean maketha matakomana metha make ya ngwa sio normal I think so lakini nundu ni makomana ni kwa tebuma ya motila wow tusio kingi tunene dress code si that tofauti bado tu katika dress code si that tofauti ni wabe dress code ya mundu hivi date wena dress code ya mundu hivi dinner wena dress code ya mundu hivi church wena dress code ya mundu hivi dress codes ni tofauti now nienda ututabio something about the dress codes nundu iwe say pia be dress code ya nyumba saila maybe wena mzee kana dress code ya saila wena asiai maybe dress code this way utonyo tutabiata anyandika inene muno kila nienda unene muno ni ando ma teenagers nundu warata usisi kila mundu wendi wake wa kuikia na mundu kumaluka na ngali kwa kenza ati abike supermarket au maluka alike ngalini mundu sundu muna condition ya ikia nundu ndi bandu bangi una umaluka na tha bandu wa affect na ndala me supermarket na kwa ketiundu mundu sundu ndawe yani ndenda bandu official au maluka ana iweki ya kinasa na sleeveless na au maluka mundu sundu ndumya na mundu sundu mundu muima no kwelewa kwa wendo wa dressing code mundu enda kuikia no so long as niwe sibala wendete undu itona kwa affect ndala mebu na you ndukona maybe what you dress it for instance either ni supermarket wendete kana ni soko wendete pio si ano koma nasio pesa na koma nasio yes. Na yukila ndona kwa asia ni kana tuitona usenzi idyo onde lakini kila ndona kuweta ni kwa asia tujali muno generation itu ya uni na tuijali siana ila tukwea na tuijali ona ndo inasiana uijali simply sala ukwea nundu muno teenagers makopi ya kuma kila mekuona ando ala me within mayika na muno wina simplins metha maenda kulilia eikata twike wo kana mbona ni no ni adika na kwa nundu ngeka ni kwata no kwelewa na kuya akili mundu wa muika evina lakini akili yake wisaidi la saingi ni kuvutwa mitoke na do feel katika society la tukuikala nowadays itaitho tuchangia society itayo kuchangia mundu maingi methi to maiki maende ya yes. Yes ona nona saingi tuyokila tukambio complain niki with land mamuika maitembea maybe makwara nite netha mendu mayika maundu fani netha mendu maundu asu mamona akuma kula kuya kuwe kuma kula ku elders nukwethelo mundu wina akili si akenze o mundu muima atembete na mundu wake maundu ala mekwika ona moise de no mo kunenga mokulyo ko maundu ala tukwika tandu waima tumanekana nime communicate pala be teenagers na tuima nakana teenagers nimo tumenda uni nimo makanisa mauni maskulu mauni nimo maketha maubisini ya roba wekalite ala maubisini mekalita ndo alangi na ni vata meva na vata mwingi mo yani kuita mevo wow mashabiki maito tuende na mundu kuitwa Jennih Jose na aende onotuguzi wa maundu elia tatu ma challenges ala society isela when it comes to my youth now mundu kuitwa Jennih mokulyo mengi bite ni ukulia when age maybe specific ila my youth matwanolika into a relationship no kwithia ni relationship ite na mokulyo
kuthia maybe ona musie amanya mwanake no kwatie ka girlfriend then amokulio bena age maybe specific utonya maybe kwasia this is the right age time. Nyanga kakuweta na se miaka 23 miaka kulwa na se miaka 23 nondo uno ni mwana ominite primary akamina secondary na onetha campus onetha na bina campus palawi niwisi kila ukwika niwene nesa kila ukwika na niwene anything that ukulikana nayo ya mu affect nukumana undu kwa the situation nemo kuya miaka 18 niki sorry uone mwana naye mwana relationship ti rahisi ndo ti rahisi na vema ndo maingi muno ma control we katika ndo yu mwana wa miaka 18 aichukana wakwa taibu nuko na bandu we challenge lakini mwana wa miaka 23 aichukana wabika bandu ba muthemboso na no fall into relationship na no ithi na mwana sino ngangane na ali lakini nituonete katika stories nituonete maybe ukono couples and matwanite na wambio makulia makomani hata kana makomani ndio kuja huyu unotwambie udit to standard 8 na to standard 7 na mpaka imesobika bana mpaka matwana no sawa kila kimati yani nasia mukomanie hata mukomanie na mwekia leniva yaku pendo makomana na makamino miaka misio made sauti kana makomania no kuelewa mukomanie mwina objective yeva mukomanie musembete lelo ni wiva yani mwichao musembanitie ni chao mwenda pendo makomana makatuma ndo ila ya friend yes Roba you are my friend no more than that no friendship twina mbobika katika relationship so maitwika ndo ande mesauti kana grow further madika katika ndo ya partners lovers wise ne matake it some time yuko kila ndo no wetanikana ndio makania kila cho makania muno ni mukoma na mwike hata na ni mwizi kana maondo ala monde muke katika relationship maketha mai determine a lot kwa uni wenu nondo kiumwa ilito mana mukwate siana inyumwe 20 years mukwate mwana mwina 20 years mwande kana siana isu remain kwetha kana muyasiei na asiei ninywe tia ndo wange na majukumu mamu siei ni mumeka yuko unyumwe ndo tumando mwini mami yake Yesu ila mwenda ni sawa lakini mwana oka ibuze oka mwikambie kusemba kwika ana kusemba kwa asiei manaikana ni situation ila utesa usemba ukamitia ndo andu sembo katia chucha mahitaji medha maili so within a mo mpaka the last minute ko pena pata wa kutulia ulote wala simedwa ukekalande ukasenye nganya nyandule ononote kuota wa mundu ona wae makwiwe nyaku makwe ikalande uwe nyandule ni kwithwa pato langu isoko mana na woba ana repercussions ya early relationship si bombingi madina mebo maingi muno unless with the no adokumiete na we 15 years na wayembesa bando na we ready ukomana kila kendo chonde nundo na mo asiei tila medha so much ready kwa grandchildren ojuno kuwa museye ikuya wakasia ibange anyway ngayete ya sima kwa balameni mubea muno ko ndede sia bandu fulani so pia nituonete nowadays ukithia maybe siana either maybe siana si high school ukithia musiaino wamanya kimwana kya kwa mendo na Kelly tu fulani no ukithia ni maku encourage lakini ukithia tita tene ndo tene iwa kila sia ukithia maybe asiela strict we say asiamo me that very strict especially asiamo to me that very strict to kwesa kwithia inyaku amanyie iwonekie ungamita na mundu bandu peka kaulo dio kama naguo lakini you nowadays mondo imachenjite
So utonya matukano utonyo blame say cannot utonyo blame society cannot utonyo blame chao nundu itatu ku encourage kwesa kwithia we musi no manya kamana ka kwa form 2 lakini kena girlfriend wa form 1 yes blame ni mekia katika both sides pala ve mwana na ve musi nundu utwi umana na mwana umana na mundu roba o thi ninenda ama skulu ngeko sections na nokase mukule langu komana namo tima cia na cienda ithukisia wise thila ningwithila bau ciana isu nicienda na mboya mwana no mutapie ukekala ta musi pesi ni matiala na no stress him on the literate musi usu kasi the option ila watiala na ni kwitikila lakini na kumusi witu ni wetikila ndu itikilo na kwete wa mwana musi witikila ndu ise kana etuma ndu no su na zuma na no swethi no kongi itikilo na mowo itikilo na mwana osu okila kwene wisiki ningolia kusoma naenda kuthi kwanza kutwawa no relationship ndi grow ya na ya grow to the next stage yuko musi ne kwate no rulite mwana why to make juhudi sionde sia kumeshwa kana mwana ni wa mutapia na wa watatu wato muthinyesia pala uko na une maisha make atakelila wow what about my youth tell me there maybe we school ni wakani wapata mwana na ngai ai kutethia ule akwika abortion no twisi amwe ni mind encourage wa make abortions ange mundu aku encourage wewe ukuka upata mwana maybe utonyo ma advice ata nundu inisi either challenge kula mai kindu kimondo na kwa senetha wibu na wimwitu na niwe yithile walikie imani yu ya kukwata mwana nyende iteyima kwa oyu nundu mwana katika second creation account Biblia yetu ya kana mwana utasaitwe nthini wa mutwano usu nyandi kaende nundu ndi pastor kwa mwana uno wethila winake kindu kimwe ilitomana wailite kwikala nthi ukasi mwana ni ukie na mwana uwazuka ni na mipango ile ni nayo ya maisha mako ni kaata ni kana withila mipango eni na maisha ya maisha mako ni yaendea for instance no with unasoma niende na masomo mako netha mwana ni ukie niende na maisha mako ne kana maikongame kana ni wiwa ndo twe musitumeta ai mwitusu nitawatukiwe ai mwana osu ona nitawaise direction woniki ni kwithwa mwana ila wokie maisha ni make ni watelemie na telema ai wani mundu omwe ai mwana tiwo mwiso wa maisha no wike mundu maingi winake ku kila wailito mana ni kwitikila kufight kindu kita wa kwitikila kwitikila mwana ni ukie na ona okie maisha mako maikungama maisha mako no maendeiye kwa umane utunge akili bado katika desires na katika goals ya life yako nundo life has to go on nundo with the last inge mwana ni wasiwe either can be responsible mwana sunu wailite kuya nwenda shine huni nwenda kwende ya nesa huni kuuni wailito manakana no matter that mwana ni ukie wina goals ya kusia maisha na ndo alito kwa se focus mwana ndakatume wa se focus no kila kibo manakana kambeke wane makosa kakelinjo kakeli ni kuiendea kwa hiyo make sure ni wa manakana ni wa manakila ukwenda na ba uwi ndukabende wikubasio kaingi bine ya kutuwa sinyinenewa wiweka wiye nyenenewa nundu wona wabetukania ingi tiba seo Tombo nene waseiba nini asei moka amemanya kana ukwata mwana ukwata mwana osu umwete musi no kwisa kwithia maybe akili ne yaku will forecast kuendea na masomo lakini kwisa kwithia asei may feel not a burden nundu meikwenda otiwa mwana osu mwana no nduthi nake skulu Mona ikuso bikabandu mpaka ukwithia asiyemwe ima kuvuruga mpaka weka kuma musi na uenda putwana kana twawa maybe issue ya muthemba ucio twone me address ata
asiyela mavuruga asiana ikwitha kana ikwatikanie kana nukwatie mwana wiyo skulu na vandu ma accept vandu va metikile maiku chokora akili mbako kwisa kwithia notwa iwe yes anyangutabie musiwi utwithukiisie ni kuye kana maji yakimwagika ayozoleki wona undu wa muthemba ucu wekika ni kwitikila na mwanono useiwe na no seiwe kimakosa yes lakini ukie na aminie kuka payo ndungi utona kwika ni kwasinya musei na kwata grandchild nundu kuforce mwano atwawe in the name of nukwatie mwana usuni thina ungi ethi na mundu umeuya nundu nake nukuona babe pressure etikile na in the process ya kwitikila kwikalata makwatikana kangi chao na mitwano ya muthembosu ndao nene ya mitwano muno lakini mitwano ya muthembosu ndikala so sio kaena kana kakeana kakeli yuko paiba taonenge mwana pressure in the name of nusiye so biara na asia lakini amina na kusia ekana nake ni kwacha netha mundu ni withielewa mundu amini kwa mwana wa mbe ona ndenda utao nwali ro sisi wekethila pano na kwa nina lito ku change kwa umusiei subia mwana tanakwata mwana atanakwata ball lakini amina no kwata ball itikila duka tatonenga mwana pressure ya kutwawa so mashabiki maito omundi ni mutabisipina mundu kwitwa Jennih Jose na wathi katika YouTube channel yake by the way no komana na some of the videos some of the advices ila withitwa ainenga ma youths so tafadhali no mumwatie baya katika YouTube channel yake etawa Jennih Jose no komana na videos bo wikite advice bo withito ainena na ma youth ikenda wise kwithia mukunite maundu onesa alafu pia ethabe na mundu ina mukulio by the way ni mutabisia no muithe muhimu kunia nambani yake direct ya 0710 53 660 wako na namba by the way ni wamu kwitha muinenania nake na ethabe no mukulio maybe feel ndutona kuandika katika comment section no mukunie simu ukethia ni mwanenania ila itawa one on one so na ito Twitter wa EKAI TUNEENE katika all social media accounts wathi katika YouTube wathi katika Instagram katika Twitter katika Facebook by the way twithia about Twitter wa EKAI TUNEENE tafadhali tukatie nebo weekend wese kwithia tukunite maundu onesa na kwenye personal yethanu kwendo matia by the way nitawa Robert Moe katika all social media accounts tunena nyebo by the way unoke katika inbox ethabe na story ukwiwa utonyo share kana kwendo share na ito unoke katika inbox kana watu kunia nambela ikione ya 0729 521275 wako na namba by the way tukwitha tuinena nyana sai kenda wese kwithia tukunite maundu onesa na umundi yutu ende no minukilelia kilungu kya muthenya no umundi twina mundu kwitwa Jennih Jose nikenda wese kwithia tuende onesa wakatano ni mutabasia wakatano wawendo so mundu kwitwa Jennih tuiminukilelia utono tabia maybe my youth yata be youth wibaya waimiwe ni kutia mihadarati kana waimiwe ni kutia ndawa sio levya be youth wibaya walikie maundoni no kwisa kwithia kwisa kwithia yu maundu aswe ewa aimiwe kuma pio utono mutabia ta tuiminukilelia kendo kimonetha wina utonyi wa ubikia spiritual parent kana yunotono ubika kanisani ndo na ku advice ukavika kanisani mtu ya wa ngai ni wewe wina relieve ya maundu monde another thing nindo no kuya kana kusuti mwisho wa maisha ngai atunengete twina offers mbingisi ya life na kila kidhacha maana ni kumana kana nini kiyeuna na ninambiye kunywa sindu cia muthemba na bikambika na fall into addiction na ile kuma hata katika addiction na beba tamoa kwa kuma addiction nundu warosi ata mundu addicted mundu sindetha na future not really future lakini usaidi ndo ina focus kendo kila turinga akili ndo nokwata sindu ise uyai pa lakini mundu usaidi na goals yake ti fulfilled na warosi mundu wa muthembo sundena ndena mwelekeo yuko unekana wisedi la we mundu wote in the society na we mundu wote even to your generation
because at the end of the day you need no kwenda family suo na no kwenda wisethila katika family yaku we are role model you amua make you twi wisethila ni waikana na sindu cia muthembosu na no tetheka we mundu amwika no tetheka nundu there's still time we na time ya change na mwasi asiyala maybe maybe it might affect in a way maybe it may affect siana maybe maundu me tofauti maybe ukithia asiyesome very busy kula kwisiana me ina time sio maneno na maundu angi maingi maybe utono matavyata au tuimno kilelia kendo kila ndo noto bya musiini kana manaka kila kendo chonde ukwika kina impact kendo kila chonde ukwika kina impact kana kina effect kwa mwana na siana siambite bunomba kwaku bihit ni mwana waku ni mwana wa mwana waku bihit ni mwana wa sister waku mwana ula kwitha affected na kwitha impacted umbiye bunomba kwaku ku make sure kana kendo kila chonde ukwika musii ni ki favor generation ya umundi no ni wisiana isoma kuma kila kisiona tiki la siwa no siwa muno skemo soma lakini kindu sionie sikasoma mituki ku tu sensie netha no mwikalo tu senzi nundu asiana situ nundu maisha mao mauni me very important ni tu menda maisha mao mauni wow isu ni advice nzeo kumakula kwi mundu kwitwa Jennih Jose na Jennih Jose ni wao mweni waitu katika studio cia EKAI TUNEENE mthenyani wa umundi wa katano line mutabasia wa katano wa wendo na by the way edabe na mundu ina mokulio tafadhali ukwendo reach mundu kuitwa Jennih Jose namba twa mweki hapo katika screen ya 0710 536660 kana namba nyingine alam anduma kikamba 07 ita note mwanza imwe noti itano itatu randatu noti wakuna na invest by the way no one nanya na mundu kwitwa Jennih Jose kenda wese kwithia no mwatetha no mautethesia o kwisila nziani imwe kanenge so mashabiki maito o monde we muthenya museo ula tumwetete kelungu mwendete by the way kelungu kita wa EKAI TUNEENE na ni mutabasia EKAI TUNEENE ida yete tukwenyu kwisila kisese kinene kisese ni cha Triple P TV na o mundu tuende enesa by the way so mashabiki maito edabe mundu ina mokulio tuatie katika social media kenda wese kwithia tukunite maundu nesa so mundu kwitwa Jennih maybe bena undwa muthia utona kwitha uyendo tabia mashabiki ala matuithukisie na pia mashabiki mako ala matona kwitha makuithukisie undwa muthia ni mubea muno nyenese ni mubea kwa ngai ndese ni mubea kwa kuroba kuona vevata kwanu kenne na mashabiki maku na ndo ala manze kuma lini live ya kwa ya Facebook nasi ni mubea muno na kindu kila ndo na uwetane kana kila mundu wonde ena utoni woteithia ulongi na ndeto wono ndeto tono teithia mundu ulongi muteithie nayo tila simoka munenga mbesa lakini be ndeto tono teithia mundu ukesethela maisha make mauni ni masenzia ithio ndeto ya tai lakini ula ukuiwa no anu kwosa ndeto esu mutabia nundu ithio ndeto ina utoni wosenzia mathayo mandu oh yes isu ni ndeto nzeo cia muthia cia kuma kwa mundu kwitwa Jennih Jose mashabiki maitu ni enda mutie labau nangumwe twatie ni ba katika social media tafadhali yala subscribe itaume tu subscribe na mtabise ku subscribe either free they can wait lo wathi katika YouTube channel ya mundu kwitwa Jennih Jose by the way make sure ni wa subscribe kenda wese kwithia anytime we upload a new video anytime ukwendone na nyane yenyu we mundu ambe ukwata notification naona hicho no utwatie ba katika social media accounts EKAI TUNEENE wathi katika YouTube channel by the way to subscribe boy kenda wese kwithia tukunite maundu onesa so mashabiki maitu ni enda umutila bau tumutila bau muthenyani wa umundi na tuimwe mwe atunenga kwitha thayo tukakomana bano wa keli ni mutabasia wa keli witha wa keli mutheu ni na pia katika comment section mwenda bia mundu la mukwenda by the way tumwete bano wa keli kenda wese kwithia ni twanena nyana pia ni mwamukuja so mashabiki maitu ke katumutile bau muthanyano wa umundi na tumwe yani ni tumwendete na ni muda basengamwe ni muboya mosio yani mashabiki maito ni mwendete mpaka ngeme na so tafadhali mashabiki maito toko mane wa keli kwenda ni kwa ngai ni mwendete muno may God fulfill the desires of your heart
God bless you.